Eka nongere nguye ikaze cyane buri munsi ariko nkwibutsa ko banza ugakora sharinga izo nkuru zose mba nguha hanyuma ujye uryoherwa n'ibiganiro bitandukanye nguha umunsi ku munsi. My name is Robert, nizere kumeze neza kandi wamaze kumbyo Stiboy TV ikugezaho byinshi bitandukanye. Hanyuma uyu munsi rero ni bidasanzwe kubera ko mwari mutegereje iyi nkuru Jay Polly n'itsinda areganwa naryo bitavye urukiko rero mbere yo kugera mu rukiko kuri uyu wa mbere tariki 17 Gicurasi Jay Polly n'abandi bantu batatu bakurikiranwe gukoresha ibiyobyabwenge mu bwoko bwa kuburana kwifunga n'ifungurwa by'agateganyo. Muraperi Jay Polly aregwa hamwe na murumuna we yamuremye na ba Fidel Benedict uvuga ko ari umunyamerika ukomoka muri Tanzania. Hanyuma rero Jay Polly nyine kuri uyu wa mbere saa 5:40 nibwo abaregwa bagejejwe imbere y'urukiko, ariko urubanza rutangira kuburanishwa saa 6 ziburi minota 5. Umucamanza yatangiye asomera abaregwa imyirondoro, arabasomera abashinji ngo nukuva nyine yababwiraga ibyaha bashinjwa. Uretse yamuremye Clement wemera ko we abitsi ibiyobyabwenge by'urumogi yanabinyoyeho yarabyemeyewe, ariko bandi bose bahakanye. Ubushinjacyaha bwabwira urukiko ko abaregwa bakurikiranyweho babikoreye mu rugo kwa Jay Polly. Abaregwa bakurikiranywe babikoreye kwa Jay Polly. Jay Polly niyo mpamvu afunze, ariko Jay Polly yabihakanye yivuye inyuma. Udupfunyika 7 turumogi rwahazanywe n'iyamuremye ndetse we abyiyongereraho. Umushinjacyaha we yavuze ko noneho impamvu ikomeye yatumye bagezwa imbere y'ubutabera ko ari uko bafashwe n'abaganga ibipimo birengeje bikabije mu mibiri yabo. Yagaragaje ko urukiko mu bipimo by'inkari abaregwa bafashwe Jay Polly yasanganywe 385, hanyuma yamuremye murumuna we 198 mutabonwa we na 338. Undi nawe Benedicto uriya mutipe nyine uvuga ko ari ukomoka muri Tanzania akaba muri Amerika yasangwe 155. Ibipimo basanzwemo umeze neza cyangwa wenda wanyweye kuyo miti wanyweye ku miti gakeya asanga afite 300. So baravuga ati rero tosanzemo iyi mibare ingana gutya bihagara ko bano bantu ahubwo ari byo binywera ibiyobyabwenge nta kindi kintu bakora. Urumva ubundi umuntu ubikoresha gake cyane wenda imiti witera nk'imiti nabwo yiteye gake asangamo 20, ariko babasanzemo iramibare navuze hari hejuru. So nakubwira ngo rero Jay Polly akomeje kuba mu mazabira mana yanjye umusengere n'ukuri. Jay Polly nabo baregwa rero bagejejwe mu rukiko kuburana ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo, ariko urukiko rwo rwabasabiye gufunga rwo by'agateganyo kugira ngo ibihe igihe ubutabera buzajya bubashakira babone. Ariko banavuga yuko kubafunga bituma babaretse ibiyobyabwenge birabafasha yengaye nguko. Hanyuma Jay Polly yayishuye ko we yaravuze ati jewe ntago nkinywe ibiyobyabwenge narabiretse nabinywaga kera narabiretse. Jay Polly abwiye urukiko ko atemera ibyaregwa arusaba ko rwatesha agaciro ubusabe bw'ubushinjacyaha bwo gufungwa by'agateganyo. Ntago nzi rero ikintu bemeje ko bagomba gufungwa nyine bakaba bafunzwe by'agateganyo. Ibyo ni ibintu byagiye bivugwa, ariko Jay Polly yabihakanya aravuga ati giye rwose ndarenga nivyo narabiretse. Hanyuma reka ngushimire cyane, ariko musengere Jay Polly bavandimwe banyarwandakazi, musengere Jay Polly kandi ni inkunga ikomeye kugira ngo Jay Polly abe ari hanze akora umuziki we twese twongere tumubone kandi tumukunde. Imana rero ibarinde, mukore subscribe, share ndetse na comment kugira ngo ibiganiro ngo habe kugereho umunsi ku munsi. My name is Robert, Stiboy TV ni ukomeje gukurikira. Imana ikurinde.